syarat bener baaksi liwar turis kaning behebang kana pipi larang lawan pian sabuting ulun padahi sidin beturis kaning tuyat nang jaget benar putungan nang bilah ringgi jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi bila beturis kaning cilah nang hati-hati bila nang hendak nyarak karikakan burit panci modehan bang pian dilancarkan rejeki modehan bang pian dikuatakan laki sehingga bang pian pabilanya bang malam sanggup 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد اللهم صل عليه. Duhai senangnya pengantin baru kawin duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya pengantin baru kawin duduk bersanding bersenda gurau.
صلي وسلم عليك إلهي إلهي ربي يا رسول يا رسول الله إلهي ربي يا رسول الله Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu kami berlanjut ini pemadihinan. Kedua kali sudah dibawakan. Lalu nang tidak lupa sedikit nang tak lupa memberi himbauan kepada Acil di muka nang bedestaran. Jadi wan Acil ka pinggir sedikit ngalih mangamira pangantin di palaminan. Lalu terima kasih mintari lawan pian. Habis pian juga melindungi pemandangan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan ari nang masih siang sudah nang bedestaran. Lalu nang tidak lupa ulun mendoakan mudahan cilai pian bulan ini betianan. Lalu tak lupa ulun melanjutkan jadi nang mandihin ulun menarusakan nang kedua kali pastinya lawan pian. Jadi pertama-tama ulun mau ucapakan ini segala puji bagi Allah dahulu kita panjatkan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur ini seberetaan karena hari ini kita nang bertemuan di dalam acara resepsi pengantinan. Kakak Amiluddin nang laki ini Bangaran, kalau kakak Kamah biniannya Bangaran. Lalu lawan pengantin kita mendoakan bila ulun berdoa amin akan buhen pian. Tampulo masih banyak pian nang tak kumpulan. Lalu gesan pengantin inya laki binian. Tak lupa hari ini doa kita haturkan. Jadi gesan pengantin ulun nang memulayakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan nih pengantin inya laki binian. Mudahan panjang umur pengantin sehat badan. Mudahan pengantin rezeki dilancarkan. Mudahan pengantin hajat dikabulkan. Mudahan pengantin selalu dalam lindungan pian rohoi rahayu. Mudahan tuntung pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan. Mudahan pengantin duniawan akhirat tak akan terpisahkan. Mudahan gitu abang pengantin lalakian nak lain dan tak bukan Amiluddin Bangaran. Mudahan nang laki selalu dikuatakan karena awak lamak lapah nang behinakan. Jadi lawan pengantin kita mendoakan mudahan abang Amiluddin selalu dikuatakan sehingga nang bini dapat nang kepuasan sehingga bulan ini pian lakas betianan. Ela betianan awan. Jadi geser pengantin sudah ulun doakan Acil nang hendak beputu pinanya juga betianan. Jadi lawan pian ulun mendoakan kadelih betianan tapi ipik kalah makan. Jadi Acil nang ini nang menawakan ulun bangsa kader cilai marinciakan nang jelasnya pian ulun mendoakan nah licil genal-genal liati berkataan istilah pangkata pian sapadang sanakan kada bebiniannya aja tapi nang lalakian juga kaya betianan.
lalu nang tak lupa kami mau ucapkan berarti buhan pian sehat saberetaan lalu nang tak lupa ulun melanjutkan ini nang bemadihin kita nang begayaan sebelum madihin lanjut ayo betapok tangan betapok tangan lawan Bang Acil nang ada di sini nang Sidin Dedestar nang awal disempete nang hinta di awal kami rak melindungi jadi nang ulun lihat harap bener baaksi liwar turis kaning behebang kana pipi lalu nang lawan pian sabuting ulun padahi Sidin beturis kaning tuyat nang jaget benar potongan nang bilah ringgi jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi bila beturis kaning cilah nang hati-hati bila nang hendak nyarak karikakan burit panci jadi pian ulun nang mau capek lalu nang tak lupa madihin nih terjadi sambil bang menghibur pengantin nang hari ini sambil juga kita lawan Acil mau capek jadi nang lawan pian cilai alhamdulillah bertemuan hari ini mudahan bang pian sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rezeki mudahan bang pian dikuatakan laki sehingga bang pian pabilanya bang malam sanggup 10 kali jadi wan Acil ulun nang mendoakan mudahan bang pian selalu dalam lindungan jadi lawan pian kita nang begayaan sudah nang dua jua tadi mendoakan jadi gincu Sidin warna kaping ping-pingan lalu tak lupa ulun mau ucapkan ini nang tak sembunyi dah langsung ke belakang ada jua niai ulun menyambet pian jadi lawan ini mudahan nilah pian sehat setiap hari mudahan bang pian selalu dilindungi mudahan salamatan pian hidup sampai kamate ala kamate jadi wan pian ulun nang mamadahi istilah pangkata nasihat hari ini jadi nang lawan pian ada kalau beleki jadi tak lupa cilah ulun padahi saumpama pian hendak nang kaina surga di akhirat menanti apabila lawan laki harus pian taati jadi nah ni ulun sedikit nang mamadahi bila laki datang umpama datang begawe baik Sidin ke kantor atau Sidin ke pasar atau jua maiwak istilah laki maringgi mudahan bang pian selalu nang disayang laki jadi nang bila laki kaina datang begawe pian sambut di lewang lakas-lakas kohehinge bila laki oyo pian nang mau rote bila parut Sidin lapar pian nang kaut gangan kaut takkan juan nasi bila kada beiwak sanga akan iwak wadi supaya laki pian kujul-kujul sakit gigi alas sakit gigi jadi tak lupa kami melanjutkan ini bemadihin ulun menarusakan nang kedua kali awal tadi beisukan terigasan pengantin sudah kita doakan lalu nang nimadihin terus kami berjalan lalu nang tak lupa kepada tuan rumah pulang sakaluargaan kita cil hari ini langsung mendoakan mudahan tuan rumah nang sudah mengundang mudahan tuan rumah pian sakaluargaan selalu panjang umur mudahan sehat badan usaha pian diberi keberkahan mudahan tuan rumah rezeki dilancarkan hajat tuan rumah mudahan dikabulkan
Kamana begena selalu dalam lindungan. Mudahan tuan rumah awal nang ulun lihat tadi datang beisokan. Di belakang rumah sidin banyak kegeduhan. Mudahan itik sidin di belakang behintaluan. Istilah bang kata mudahan parajekian. Usaha tu sempian diberi keberkahan. Duniawan akhirat bertaan salamatan. Allah salamatan awan. Allah lumadihin ulun nang malanjuti. Ini nang tak lupa awal ulun terjadi. Jadi nang lawan bapak ibu saberataan. Nang ada di sini pian nang tak kumpulan. Lawan pang ading hati-hati sempian. Kalau tak kena HP kaina nang beguguran. Jadi nang tidak lupa menyapa juga acil nang ada di belakang. Nang bakal hodong belangnya kayak macan. Jadi nang lawan pian melihat rasa takutan. Lalu nang tak lupa ulun melanjutkan. Jadi juan ini tahi lalat ada di pipi. Cuman tahi lalat niai nang genal benar kayak tahi biri-biri. Lalu nang lawan pian ini samperetaan. Kita bermadihin pastinya begayaan. Lalu nang tak lupa kepada nang berfoto dia tadi Lisa Bangaran. Jadi nang lawan Lisa kawan memadahakan. Awal tengah hari tadi hadi mencari ujar bang kemana Lisanya bersembunyi. Kada tahu inya umpan ma antar pangantin manutin nang bini-bini. Jadi nang lawan Lisa nah salam dari hadi. Tak lain dan tak bukan Alapio diwakili. Diwakili lalu madihin kami melanjutkan. Kita madihin ini nang begayaan kepada jua acil nang ada di hadapan. Lawan jua ading nang ada hari ini. Bila mangamira cilah nang hati-hati. Bila kada beizin kameranya kada jadi. Lalu nang tak lupa ulun nang mamadahi kepada ading di pohon bingai turunan. Kalau pina panggugur timbul bederah nang dahi. Jadi nang lawan pian benaik hati-hati. Bila rasa kawa putik bingai mangga sabutik kesan kami. Istilah bang kata tuan rumah nang memberi. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan. Pangantin nang bebinian bilang minum kehausan. Sekali minum secangkir dihabiskan. Lalu kesan pangantin kami mau ucapkan. Malam ini pian pecang dapat kepuasan. Istilah kata kepada pangantin ulun memadahakan. Karena cilai ulun sudah ada pengalaman. Jadi gesan pangantin nang dua lagi binian. Jadi lawan tiap apabila malam ini jangan lagi aasaan. Istilah bang kata jangan lagi supan-supan. Bila nang lagi bergerak nang bini tu pahaman. Jadi nang lawan pian getil nang pertama kain alih cil nang di pinggang. Cetak koreng sakosuah beregebat. Jadi lawan pangantin ulur memadahakan. Bila malam ini pian jangan supan-supan. Cuman syarat sabuting kaina beut ranjang dipisiti hulu pian. Supaya malam ini kada tapi karikutan. Lah karikutan lalu bang kami terus nang melanjuti. Kami madihin cilai sudah terjadi. Kepada bang pangantin sudah nang tadi doa jua nang jasan kami.
bilanya kasana buhan pian bulikan lamun nang ada salah ujar nang biniannya dari desa sungai janjam mudahan berataan buhan pian sungai janjam atau buhan sini nang banyu tajun dalam mudahan berataan kita nang sehat badan nang mana nang gering mudahan disehatakan mudahan pang begawi berataan para jekian usaha pang kita diberi keberkahan duniawan akhirat berataan salamatan Allah salamatan lalu tak lupa ulun nang melanjuti kepada bapak ibu pulang nang ada di sini jadi bang madihin sudah nang 2 kali bu ini bang terjadi lalu nang tak lupa madihin ulun lanjuti kita bemadihin hanya nang begayaan oma anak acil liwar kada sing bejuan maka kada bebejo parutnya dipanasakan parutnya dipanasakan ini meledak laluan pian ulun mendoakan mudahan anak pian cilah nang sasar tuha kada nang panangisan istilah pangkata berbakti lawan kuitan inya nang tak lupa ulun mau ucapakan tuyat bangli di kamera muntungnya bangangaan yang ada mengerti di kamera tuh sampian jadi nang tak lupa ulun mendoakan dilihat nang di parutnya banyak bener kembang paluhan mudahan panginya cilai disehatakan bila ada bejo dirasuki anak pian kasihan til arinya tuyat nang kapanasan lalu nang tak lupa lawan inya ulun doakan mudahan bangsa lalu pian nang dalam lindungan mama abah pian begawi para jekian para jekian jadi pangantin pinanya disilih karena sudah lawas tadi nang diliati jadi lawan pangantin sudah kita doakan tadi nang hari ini belum lagi naik ke rumah sudah cilai pangkambang ada mama kabuti lalu nang lawan pian masalah tuh pangkambang kada papa di parabuti asal jangan tuh marabut salah satu nang laki lalu nang tak lupa cilai ulun lanjuti kita bematihin satu mat lagi berhenti lalu nang tidak lupa kita langsung berdoa cilah saberataan atau ading-ading di sini nang tak kumpulan kita nih berjumpa di sini bertemuan mungkin di lain waktu mudahan beretaan pian disehatakan nyaman tuh kainah kita kawa bertemuan Cila terima kasih nang 20.000 sidin memberi sawiran hanya tengah hari ada memberi sawiran cilai bisokan tadi juga madihin sing lawasan tapi nang tak lupa lawan pian ulun doakan mudahan bang pian sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rezeki mudahan bang pian kaina kawan naik haji mudahan makin hari tambah disayang lagi mudahan bang pian tambah disayang lagi sehingga lagi pian kada sampai bebini usaha pian mudahan diberkahi mudahan salamatan pian hidup sampai kamati sampai kamati jadi tak lupa ulun menarusakan kita madihin di sini dilanjutakan ini nang tidak lupa tadi hendak berdoa terhalang nang sawiran lalu kita berdoa hari ini saberataan bila ulun berdoa amin akan buhan pian atau abang adik nang malamun sorangan jadi kita doa ulun mamulai akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan beretaan kita nang panjang umur beretaan juga sehat mudahan sehat kita ini di jalan taat
salawat, mudahan sehat kita ini nang walafiat. Mudahan bang kita berataan rezeki ini tambah meningkat. Segala usaha mudahan tuh berberkat. Mudahan kita juga nang pastinya hari ini kabul hajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan berataan kita dapat syafaat. Mudahan berataan kita nih selamat. Mulai dunia gini sampai kaina ke akhirat. Ala ke akhirat. Lalu terima kasih pastinya lawan Pak Haji. Tak lain nang tak bukan nang sasingot talab beti. Jadi lawan Pak Haji ulun doakan hari ini. Mudahan pian Pak Haji Yaisa keluargaan, pian panjang umur, mudahan sehat badan. Mudahan bang pian rezeki dilancarkan, usaha bang pian diberi keberkahan. Mudahan bang pian hajat dikabulkan. Mudahan Pak Haji selalu dikuatkan, sehingga bini pian kawa pulang betianan. Mudahan Pak Haji hajat dikabulkan, di mana pian begena selalu dalam lindungan. Dalam lindungan lawan jua acil nang tadi 20 jua nang ada memberi. Mudahan cilah pian sehat setiap hari, di mana begena selalu dilindungi. Lalu nang tidak lupa madihin ulun lanjuti. Ini nang tak lupa bila sawiran banyak madihin kata berhenti. Manyuruh taruh sakader nang manyuruhi. Jurang paham-paham bila nang duit kaca kasih nang diberi. Lalu lawan pian ulun nang malanjuti. Kita bermadihin cilai bagagayaan, tak lain dan tak bukan niat tujuan ulun menghibur buhan pian. Jadi nikmat dihin ulun mana rusakan. Sebelum madihin lanjut ayo bertepuk tangan. Lah tepuk tangan awan. Jadi bang ulun terus melanjutkan. Jadi jua acil mengawai lawan tangan. Amun pina banyak ayo ha ulun berjalan. Amun 50 sedangkan di kantongan sudah pada 300-an. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan. Jadi nikmat dihin amun nang tutan niat sudah di dalam hati. Istilah bang kata duit hendak memberi. Saumpama pian bangai nang mandustai, ngalih saumpama apabila nang hendak mati. Ayo kada mati. Jadi madihin ulun mana rusakan kepada Pak Haji aur menyuruh taruh sawiran kada diantarakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan sampai jam 5 hanyar kita ampihan. Ampun sampai kamarian timbul ulun beliuran. Lalu nang tak lupa ulun memandahakan ayo hamad dihin sampai 1 mat lagi ulun mana rusakan. Cuman gitu duit sawiran aur dikuti di kantongan. Lalu nang tak lupa bu jangan kayak gini parut kayak betianan. Lu tak lupa ulun mau ucapkan ini memadiin 1 mat lagi bertahan. Ulun bang bejalan Pak Haji ya rasa supan. Karena pian nanya nang nu memberi nang hendak manjulung sawiran. Nah abang nang gendut nang parut sing genalan. Akasit kasini tuyat menuju bejalan. Lalu nang tak lupa lawan pian ulun ucapkan terima kasih banyak lawan pian hari ini. Jadi 50 berapa mampu tingkah ngini. Jadi 50 sidin ngini memberi. Tinanya mang masih ada tuyat di tangan Pak Haji. Jadi nang tak lupa terima kasih banyak lawan pian hari ini.
mudahan Bang Pian sehat setiap hari, mudahan beretaan kita lancar rezeki, mudahan beretaan kita kawan naik haji, nang mana sudah haji mudahan kawan naik lagi, ala naik lagi. Jadi Pak Haji Yai madihin ulun lanjutkan, sudah tengah 200 ulun dia tari sawiran, lalu terima kasih banyak nang lawan bian, cuman sabutingannya lagi berwarna abang tuyat nang ada di tangan, ada abang baju betik nang berwarna hirang, sakadar bang itu mendustai duit sawiran, bila hendak memberi di hati rasa sayang. Ada juga acil nang awak saling begusan, nang bebaju kuning kayak berdua beeding dempam-dempam pipi-pipian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, bilanya cilai pian hendak memberi sawiran, baik pian bang kasini cilai nang tu berjalan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, nang bungas calon bini hadi kesini maatarakan. Jadi ni Lisa lawan nang lalakian menjulung pangkasini, dinglah terima kasih lawan pian hari ini, ini calon bini salawat takkan hadir. Lalu tak salah sasaran cilai, ia memberi laki. Jadi cilai inya tak salah menjulungi, inya tuh sawiran menjulungi kano laki. Pinanya nih duit jujuran mana behe, julung 50 anggap mana li'i. Jadi nang lawan pian ini saberetaan, terima kasih banyak ulun mau ucapakan, lalu nang tak lupa ulun mendoakan, nang mana tadi duit sudah memberi sawiran, mudahan Bang Pian rezeki dilancarkan, usaha buhan Pian diberi keberkahan, dunia akhirat bertahan dalam lindungan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, ini bamadihin satu mata lagi bertahan. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan, sebelum madihin kami lanjut berjalan, alangkah nih baiknya kami mau ucapakan, banyak minta maaf minta rela bertahan, bila dalam madihin terjadi kesalahan, salah nang ulun hilap atau dari ucapan. Lalu lawan Pak Haji terima kasih banyak pian memberi sawiran, walau nih sawiran kada dihabisakan, kata Pak Haji ya terima kasih lawan pian, mudahan kita panjang umur bertahan, kaina dilein waktu kalau pulang bertemuan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, kaina Pak Haji Yai ada muhapian, dilihat di YouTube kaina nang tidak lupa ini jadi kenangan, istilah bang kata kita menghibur pian, lawan bang paman nang ada juga tadi nang memberi sawiran, nang menukarakan lilin nang bebeju hirang, adakah pang gesan kami sarumbungan. Lalu nang tidak lupa bila pian makan es kada nang betawakan, bila hadi hendak pacang pian bangalihan, jadi tupang isnya tak tinggal 2 puting genang mayu sarumbungan, tapi nang ada papa kaina duit Pak Haji nang menukarakan, tatawa terus tentang sesingut kalabetan. Jadi lawan Pak Haji ulun mau ucapakan, dinglah terima kasih pulang nang hari ini, walaupun ini duit lain ampun pribadi, tahu ini duit tadi ada menyuhi, nang jelasnya ulun doakan hari ini, mudahan nang memberi atau soberetaan pian nang ada di sini, mudahan beretaan sehat setiap hari, di mana begena selalu dilindungi, mudahan hajat ikam dikabulkan ilahi, madihin di sini tak dapat calon bini, lalu tak lupa pulang nang dicangangi, bila pina bungas langsung nang ditali, kaina ngingini Bang Dul hakunai manggeni, lalu nang tak lupa ulun mau ucap
sawiran kita bermadihin satu mat lagi bertahan karena Bang Pak Haji kedahakun maha bisakan lalu dimadihin ulun handok bertahan salah lawan hilap nah sidin bejelen istilah Bang kata kada hendak sopan jadi lawan Pak Haji ulun mau ucapakan terima kasih banyak Pak Haji lah lawan pian sidin bersalaman mengajak kegencangan wajah tangan sidin ulun lihat kegenalan nang jelasnya pian mudahan Bang rejeki Pak Haji ya dilancarkan usaha pian diberi keberkahan duniawan akhirat pian nang salamatan lalu nimadihin ulun mana rusakan dinanya hendak bersatu kita cilai bertahan karena Pak Haji sudah maha bisakan salah lawan hilap mohon dimaafkan menyuruh sidin terus tapi nang kalah pian habis duit sawehan nang jelas ulun alhamdulillah benar juga terima kasih Pak Haji lah lawan pian adilain waktu mudahan tupang kita kawa pulang betamuan lalu Bang pantun ulun membawa akan mungkin Bang pangantin satu mat lagi Pak Ai tuntung nang besilihan jadi Bang pantun ulun mau ucapakan bila jerujuk ini daun cimampai ada baikat lagi ini dada yang kain apabila jodoh hari ini Bang sampai menjelang ini hari pengantin jadi Pak Haji lah bersatu kita bertahan salah lawan hilap mohon dimaafkan lalu lawan pian sebuting ulun bebasan terakhir nih sawiran jangan merasa kehilangan istilah Bang Hatta ikhlas di dalam badan mudahan Bang pian rezeki dilancarkan mudahan beretaan kita nang salamatan mudahan panjang umur beretaan sehat badan lalu nang tak lupa ulur mau ucapakan mungkin sampai di sini kita bermadihinan terima kasih banyak kepada tuan rumah pulang nang maundang ulun nang mewakili kakawanan beretaan kalau Bang ada kaina sumur di ladang bolehkah tupaina kami manumpang mandi mudahan beretaan kita berumur panjang kaina dilain waktu kawa bertemuan lagi bila kita ini mencuri landak ada nang kura-kura andaknya di berumahan kami permisi kami hendak memandang terbang kami bersatu kami hendak bertahan lalu terakhir ulun mau ucapakan wassalamualaikum minta rela beretaan ilahi kami bersatu terbang bertahan Pak Haji minta rela Pak Haji lah